Slučajnost koja je promijenila svijet. Na kakav izum bi vas mogao podsjetiti isfrustriran kuhar koji krompir izreže ovako? Sve je počelo sredinom 19. stoljeća. Izuzetno talentovan, ali pomalo tvrdoglav, George Crumb radio je kao glavni kuhar u jednom njujorškom restoranu. Tog dana mušterije su vraćale krompir u kuhinju, žaleći se da je previše debeo i nedovoljno pečen. Frustriran njihovim pregovorima, George je isjekao krompir jako tanko i pržio ga u ulju dok nije porumenio. Međutim, tada se desilo nešto neočekivano. Mušterijama se takav krompir svidio, pa je on ubrzo postao najpopularnija grickalica u gradu. To jelo je današnji čips. Takav uspjeh Crumba je potaknuo da otvori vlastiti restoran, a na svakom stolu služio je korpicu čipsa. Prošle su gotovo 2 decenije i napokon 1895. čips dospijeva na police prehrambenih trgovina. Tada kreće prava revolucija. 20 godina kasnije izumljene su prve kese u kojima bi se čips prodavao i održavao svježim. U kese se pakovao s posebnom vrećicom soli, a tek 1954. proizvođači počinju eksperimentisati sa različitim aromama. Tako nastaju novi okusi poput paprike, luka i klasičnog slanog čipsa. U godinama koje su uslijedile, čips je postao jedna od neizostavnih grickalica, koja je u našu svakodnevnicu ušetala sasvim slučajno.